liu chan ti si lechman chin language life chon na to hi korean te tak che selo ke ma korean te tak che dang te rian pi pa tam tuan ni si ke ma korean chu dang te nan ka ven man chai kar ma te ya hi ko ven to mi si cha tlaamtlin lonak te tampi na ya ro chi ka thiam ti mi ka ven chim do. Hello, welcome back to lechman chin language. Today we are going to learn our Chin alphabet sounds. Okay, I hope you guys will really enjoy with these sounds. CACC ni atu meaning di in bentuk phok kha kaven sum lai na khan piano tum ka thiam lo chun ani chu sulfai khan mo o kha alphabet cafang o khan bentuk mi si cha khan kapal nak te jong khomen sulfa thiam mi si lo cha kha kapal nak te um cha ro cha ka thiam pya ti khawen chim ka do chun minung tam pi ni kan lai minung tam pi ni abik in ram lang lai mi phanang hani an hu kho pe na hading cha an thai kho pe na hading cha hi video de hi sharing ra tu pya ti mi ti long kha wen chim chi ka du mi si lawmhnak tam pi ngai kam ben tu thalai có u giữa vòng thì ô bọc lo là rồi thì mình xem cho cái tí khác bên chim cái đó thì ngay từ nên đi lọc xuống á thì lawmhnak tampi ngei. Thank you so much for watching this lawmhnak language